dan salam sejahtera bagi orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan. Senang dapat kembali berjumpa dalam Lentera Malam episode 3 November 2021. Apa kabar? Puji Tuhan, semoga kita semua tetap sehat dan tetap semangat. Bersyukur pada hari yang indah ini kita dapat kembali diperjumpakan dalam program Lentera Malam, di mana Tuhan masih memberikan kita waktu untuk datang bersekutu bersamanya dan mendengarkan kebenaran firman-Nya yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Daud Kaluring. Bongi Melo Ambe. Bongi Melo. Apa kareba? Kareba Melo. Pudi Puang. Orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Di sana ada PPGT, ada Kak Mardi dan juga Kak Aryat. Nah, orang tua, saudara yang kekasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe YouTube Solideo Rantepo Channel. Jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan episode Lentera Malam selanjutnya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan yang rindu untuk kita doakan pada malam hari ini, silakan mengirim pokok doanya melalui hotline Solideo Rantepao 0822 1019 13. Kalian bisa juga chat WhatsApp. Mari kita fokus kepada Tuhan dan kita siapkan hati kita dan mendengar pujian arti kehadiran-Mu. Rancanganmu pun dalam aman dan sejahtera.
Kombongan malabi na puang matua mangkata perang itu Pak Pudian. Tu umpama nasay lako kita solanasang kumaya tu Pak kaborok na puang pandaranan na tu mampata. Manasa tapo paranu, tapo mau Pak, tapo salama lan katuanta. Ya mo tonta tontong usorongan itu katuanta. Siata tontong patongan kumaya tu mintu apa na alu puang. Na parampo puang, na pokada puang. Tongan sia manana di pengkolai. Mabong ito temo latabasa tu kadan na puang matua. Tasule mengkilala susi misa kombongan masalok na puang matua nalili gereja Toraja. Kumua mane pirangal lo lendu na mangkata angkaran tu kombongan kaluaan na gereja Toraja. Tu nanay to ditonno mak misa mak kombongan unang kaitemai bak tu pira-pira karaktasan. Tula tapake umpanundi teme kombongan. Lana pemalabi sangan na puang sia undului teme tola na pake puang unang karani teme pengkarangan. Sirupang duka umpeng kilalai ki allo kombongan kaluaan atau mangura lana lili Indonesia. Kumaya teme to mangura misa akada misa tanga kumua la unala karaktasan la umpongo kada misa la tuolan misa kombongan di sanga Indonesia. Sia takure sumanga duka toruan nambe toruan tominanna tananan dapo tominanna kombongan tominanna to tau Buddha mangka duka unangkaran kombongan kalua kasih tamuan tau Buddha diong ulu salu tanggal 27 salah ke tanggal 30 misa bulan lendu mangka marampak mo di pamanasa tuka Pak Pudian lah kalau malabi na puang matua. Nah kombongan masalok na puang matua lata nanung te diona kada kaborok na puang diona kada sang buku to mak bulololong lah kalau malabi na puang matua. Dol lata basa mai komita masambayang. Ki pudi ki pakala abi komi puang ambek mamaselan kadatuan suruga puang tu tontong mak pakaborok makaritu tu lako kami mintu panampami. Tiroi teme tomi opuang matua pemarangi tomi pakaboro tu tontong ungkamali komi umpenombai komi sia umpama datu sangami. Unala atu opuang matua teme tomi tumi sorongan ni. Umparapa penaanna unala katahanan. La sipulungkan ni opuang matua lante kombongan lante kasipulungan kamenomban mabongi totemo. Saka kadami laki nanung opuang saka tau mila umparampoy. Ayo kay te tomi opuang na parampoy te kadami. Saya temi pantan tomi pakaboro. Tu sipulung lante kombongan lante kapa pudi-pudian lami pasake. Netu kadami opuang la dibasa sia dinanung lamin dadi kada kaparanuan. Lansangan na puang ki puang Yesu puang pela abak dosa kasalangki kimas sambayang. Surat Daniel pasal 6 angka 10 misa saya laku angka 25 kadang na puang lata nanung lata basa lata peladai lante kasih pulungan kamenomban sulobongi mabongi totemo. Kutole pa surat Daniel pasal 6 angka 10 misa saya laku angka 25. Tomeng kau lako puang matua bak tu toma abu lololong lako puang matua. Nah kau tu kadang na puang matua ia ton na isan mi Daniel kumua mangka mo di surah tu surah parenta ia to male mi lako banuanna. Daw bilik mengkadawanna den pentiruan tibungka mak palulako Yerusalem. Pentalun lan sangallo nani malinguntu masambayang. Sia umpudi kapenombanna susi tu biasa napogau dolona. Mak dondo mitu may tau ureke ilako. Na paran itu Daniel marasa masambayang sia mengkamoya-moya langan kapenombanna. Saya mitu tau iya to may menolo lako datu na makada lako tu dio na atoran kadatuan. Na kuatang mi patasu mora katu atoran kuma minda lante 30 alona tu umparampo palakuna lako misa diata baatu tolino
Sangadin nalakoman na kamu o datu. Tau iya tola di pembuangan tamaloko singa. Mebali mitu datu nakua. Iya tu apa iya to dipantok mo situru atoran na pondok to media. Siato Persia tutang diriu sule. Mak kada mitu datu iya to mai lako datu nakua. Iya tu Daniel misai to dipali idioma Yehuda. Tak ena bilang komi datu. Sa iya tu atoran mi patasu tak ena perangi. Sangadin nama sambayang ora pentalun sangallo. Iya to narangi mi datu te iyan nate. Mata nak tongan mi penan na tu dio na to. Unda kak lalan laur rampanan ni tu Daniel. Ondong pisai lako lambun na allo nani masara tu datu la ulendokan ni. Na parukutongan mi tau iya tomai tu datu na makada lako nakua. Lami isan datu kumua to media siato Persia. Tak nama adin disondai. Len tumisa atoran ba tu parenta. Tumangka mo napatasu datu. Mesuami tu datu. Amale tu tau unala Daniel. Na pembuangan ni rokolo singa. Maka dami tu datu lako Daniel nakua. Na kapenombammu mora. Tu tontong mu penombai. Ia mola urampanan ko. Na bahami tau tumisa batu. Natuturan ni tuba abaloko iya to. Na caisisin pecaan na datu. Siya sisin pecaan na to maaparentana di kuwa. Daan na di pogau tu sengaan na dio na Daniel. Mangka to. Sulem itu datu. Lako tongkonan layuk na. Tangkumande to bongi iya to. Siya taen na meswa umba paninguan. Tula umpati balik painan na. Siya tang rapa abang mama. Milik mitu datu to na tilalek masiang. Mela abiktongan. Anna madomi male lako to loko singa. Iya to nareke mitu loko singa. Tang maserobang mo gamaran na tu datu untambay Daniel. Beran na masusa. Anna maakara lako Daniel nakua. Daniel, taun na puang matua. Matontongan. Iya tu kapenombanmu. Tu tontong mu pengkolai. Narampanan siaro ko ka. Diomai singa. Mebali mitu Daniel. Lako datu nakwa. O datu. Namasak kemora. Tu datu say lakona. Iya tu kapenombangku uswa maleka anong kamumu itu sadang singa. Anataan na patumbalen na. Belan na tae ang kusala. Di olona. Siya tae duka kupogau kadake. Lako kamu datu. Atu iya to sendetongan mitu datu. Anna mesua kumuala nariu. Tau tu Daniel diong may loko. Diri mitu Daniel diong may loko. Namoy misa bangke na tae diaparan. Dio kalena. Belan na sande. Lako kapenomban na. Mesua mitu datu anna bay tau saya tumay to umpa. Parampuan Daniel. Na di pembuangan tu tau iya torok koloko singa. La kalena tu tau iya to. La iya tu may anak na siya baynena. Na taepan narampo melorok koloko singa. Tak panadamak mimintu singa. Iya tu mintu bukun na. Pura mo na nisak-nisak. Rampo randan na kada kaborok na puang matua di siya tinggilan kasi pulungan kamenombanta mabongi totemo. Tu latanan nung umpaturi te kadan na datu. Kadan na datu. Datun na to Persia, to media. To tangum penombay datun na Daniel. Apa makada te datu iya te untambay Daniel. Nako Daniel taon na puang. Matua matontongan. Iya tu kapenombanmu. Tu tontong mu pengkolai. Iya tu kapenombanmu mu tontong mu patongan. Iya tu kapenombanmu tu tontong mu pentoy tu pangalu na. Narampanan siya koraka diomesinga. Tomatuangku.
siulu solanasang tu dipakaborok lan sangan na pong Yesus Kristu dan misa tomatua anggota jemaat 10 anak na 10 ya tong kurang melayani yo to tondok na te tomatua misa maratonak na toro tampang naman na mo piamuane sipa tuna-tuna mo sipa ulelean sipa kada-kada kukapira to nak mi tomato na ko 10 kung ta ebang motoro nako yo malenasang to pandita malenasang napokada mi to nako kure sumanga pandita iya temipia tak sana di pasar robang 10 anak na ya ton atu ya to misa maratutoro masikola kukuami sipa kada-kada kena morongan tomak nasu ibu-ibu indo-indo le saya temai anak-anak piabaine manarang mak nasu apa resepna matumbe tenak mi 10 na butung mak peranginasang miadai metawa mi nako daw susito pandita mak kada kukuana mata patiro teto matua mata patiro temi anak mi bati mi 10 dadi malenasang misa apa tutoro marasan masikola tatu tapi ya duka teto temote koden duka zamanna na ko misa ari kupukaran ni biasa pandita sabak ku bayangkan misa guru 10 anak na balikun po pastikol itu pia 10 ya kita lu ba atau apa mbe bisa siat 10 kukomba susi 4 narik tempi na ko misa ari pandita na ko kuko apa dimikuan na ko misa ari ko apa na ko ya tu pia pandita kukuan kilalai pia anak guru komi kuko sama rito mi daran ni ko sama rito pandita kuko apa sanganan ni ko anak guru komi napokada mito nako akan guru nak pandita guru dolo to pisa sipira gajinda nako ya bang to kukuan itu mati ka kamu pandita sunu umu anak guru komi bati guru komi yan na guru to pisa masiri kena kuan ni tau yen pak pangadaran melo den na pak pangadaran melo lako to senga lako pia senga na anak na tae na kaya mo to kupakin umpong koy kada timipia pandita kukuami pasti den pa senga na tu na koyo tanto den pa to misa pasambayang pandita jadi misa ari tu kada dianan ni timipia di pokadan ni misa ari tu ulelean di pokadan ni anak guru komi tomatuangku siulu solanasang tu nampui mo bati mangka ku pokadani na ku mamangka te pirangallo toruan ambe toruan muane toruan tominanna misa na tananan dapo toro tominanna kombongan toro tominanna tau buda toruan ambe mangka unangkaran kasipulungan kombongan kalua diong ulu salu tanggal 27 salah ko tanggal 30 misa bulan 10 lenduna ambe apa tu marasan apa tu nenek tapokadan bati ita den siara ka ulelean kada tanan bati ita tapataranakan itu katuanna susi tinde tomatua ku kami tong kumarasan si pakadan numbanasa minite piate tomatua na ko den jo mangkasa misa den jo Papua misa talu jo balik papan apa jo mamuju misa patutoro topi tatu toruan nambe muane den siara katu ulelean manda di pataranakan itu bati ita Daniel lante Pak Basanta kemikutana ki inda tindek Daniel ya te Daniel bati apa te Daniel minda tu tomatuanna yana dibahasa te Daniel dibahasa Daniel pasal misa ayat talu ya tu Daniel
bati datu taruk tolabi te Daniel. Luar biasa. Taruk datu bati tolabi. Apa yato na di pokada lan te paabasanta tangya diona aganna misa datu tu di pokada. Tangya aganna misa tolabi itu di pokada. Tapi ya te Daniel ton atu ya tu di pokada, ya tu di pak pangadaran aagan katuanna susi misa to mangura kina siya patongan puang matua. Umba tu disanga tokina siya patongan puang matua. Tomangura beden tomangura untirite kamenomban bong ito temo turu nala katanan. Biasa kukutan itu tomangura. Tomangura. Minda tu biasa mi pakaboro lan katuami. Biasa tu pira mekuta kumi. Mekuta meta. Kukutan mi pakaboro siapa pak mi. Mi pakaboro siapa tu mama ami. Biasa tu kutuku merokok to ma kappa-kappa. Nakuan namba nakuan nayan na kemelambi pak pendeta. Ya tu dolo sengki, ya dolo sengki kan. Papa aki siya mama aki. Mama aki kiano na mareko mo tumama ama tepe-tepe. Iya toh? Kadang-kadang begitu. Susi biasa to tu agan katuan na temito mangura. Den na di atong kiringan bangi pepasan kaboro tu napo parano napo masana nako. Ya mo kami to tu biasa kiporay pak pendeta. Tapi ya te Daniel lan pak basanta. Ya te Daniel tumangka tananung. Tak senga na tu napo parano. Tak senga na tu naanga lan katuan na. Iyaman na tu puang matua tu na penombay nenek todolona. Matumbay na manda tinde Daniel umpatongan ni siya penombay tu nenek kapenomban na nenek todolona. Sabayan na dipelalan. Ia te Daniel lan tongkonan layu kuna datu Persia, datu Media ton atu iya to. Tono koy kaokoran melo. Ya na dibasa tunaana. Daniel pasalaanan ay apa dikuwa atu iya tu Daniel losong tu kamatarusan na ya tu mintu to mara akele na datu. Na iya tu mintu to mara lompo belana na toroy penama iringan na naurungan ni iya tu datu lamore unang kai laum parenta mintu kadatuan iya to. Jadi iya tu Daniel lendu manarangna kina. Matumbay na manarang te Daniel belan apa belan na dipokada kumwa iya te Daniel misa to mapatongan. Matumbay na mapatongan te Daniel belan na lan paarapuan na to na tae pa na dipali diaday untanday ka penomban na nenek todolona. Taruk datu taruk tola abi. Menda dipasangkaran lako kita solanasang susi misa ambe susi misa indo apa tu marasan tapak pangadara lako bati ita. Daniel diadai manda tu diona pak pangadaran nenek todolona tomatuan to pada diana lan katuan na lan penanna. Tak na pa aden atoy manda Daniel. Iya ton atu iya to, iya tu mintu toyan melo. Natoy Daniel marasan sitongan na butung di tangga. Sabatu iya to di dakaran lalan tu Daniel umban akwa tinde pia manarang tinde pia kina na ya tu kaokoran lana benni datu tilendok dio mekalena misa ari tulalan dio manna kapatonganan na di dakaran tanga di dakaran lalan di suatu datu garaga ko misa karatasan datu kuma datu manna tula di penombay tangya senga na. Minda-minda tung kano kay te atoran iya te la dipatama lo ako singa. Diparampol ako Daniel. Tu atoran iya to. Natanday Daniel kumayang kuteng kay te atoran iya te bisa na mate. Ya te kaokoran, ya te kamana-manan, ya te kameluan marasan ko okoy. Ya te kamana-manan marasan jong pala ako. Lata ade nasang. Latibolo piring na. Ia biasa di popangnya totemo.
anu ka Pak Pendeta. Ya nata yang kipasus itu Pak Pendeta tibol lo piringki. Ya kesusikan to Pak Pendeta tak ada dakaran kande, tak na melolo kaleteran hutan. Apa Daniel tonna di popentingo lako kalena te agan iya te. Di pokadalan Pak Basanta kumaya ton narangi Daniel te kada iya te. Tak nama takut tu Daniel. Sanga dineton narangi te kada iya te male lako to banuanna. Den pentiron mak palulako Yerusalem. Mentiro lako Yerusalem untiro ungkilalai untanga tondok todolona. Tondok na pasake puang. Tondok tumangkan alu puang lako nenek todolona. Masambayang maling untuk mengkamoya pentalun sangallo. No ka mengkamoya lako datu. Kutole pamatumbay tinde piamuane iya te. Namanda susito tu kapatonganan na. Pelan na apa? Diadai lan paarapuan na. Diadai lan banuan na. Diadai taruk datu, taruk lakbi. Tebati iya te, tepia iya te. Tomatuangku ambe indo. Tak angkaran duke te pasanan iya telan katuanta. Malaabi tu bati ita. Rongkok tu taruk bulanta. Tapakinalloy iyanan. Tapakinalloy kasugiran kedeni nakamasyangki puang matua. Pada takalupay tumisa. Tapanundui tu bati ita. Susi tomaton na Daniel. Susi paarapuan na Daniel. Umpanundu bati na. Na aday na tanantongan lan penanna kumaya tu nenek todolomu, ya tu tomatuamu, ya tu bangsamu, penombay puang matua. Ya mo te puang iya te tu lamu penombay, tai puang senga. Butung sitongan na natandai datu, tu kapatonganan na Daniel. Natandai datu kumete tau ya teto maapatongan den nya puang na penombay den ka penomban na pamadatulan katuanna tuta na bisa dituka apalan lino. Ya tu kapatongan na Daniel tak na bisa dituka apalan lino. Apa betonan na lako kita solanasa. Nakatu datu maakadanina. Daniel taon na puang matua. Ya tu puang matamu penombay. Ia tu puang matua mu pamadatu. Ia tu puang matamu na mas sambayang. Ia tu puang matua tumpok kadang ko pangalu melona. Nalendokan siya koraka. Narampanan siya koraka. Napatoyang siya koraka di may kasanggangan. Batonan na. Ia tatulan kapatonganan susi Daniel. Ia tu katuan tak yang gak di olona torotolino. Mairingan na di olona puang matua. Tak takwa makada. Bay tak di kaanggaan na tu kapatonganangku. Bay toro salah di kaatu hapa kupogao di olona puang matua. Daniel. Tak na toro salah tu kapatonganan na. Napela daik datu. Kumaya tindek peyate. Iya siyan na manarang. Iya siyan na kinah. Iya siyan na malaabi. Belan na tuutun. Lako puang tu na penombay. Tomengkola lako puang. Susidu kamato tomangura. Taruk di pamadatu. Batik di pamaindan lan misaan na tongkonan. Pak rapuan tananan dapo. Perang itu pedaan na tomatuanta. Tu unaday ki untandai puang matua. Perang itu pedaan na pandita unaday ki patongan puang matua. Puang tu na patongan Daniel. Apa nak tu Daniel makada? Nak tu Daniel makada lako datu. Oh datu, nama sakke martu datu saya lakona. Tak kasengkian lan penan na Daniel. Tak kamagalian. Tak kasengkian tak kamagalian. Kada pasakke na po kada Daniel. Kada kaboro, kada kaparanuan, kada kasalamaran. Nama sakke martu datu saya lakona. Ia motetu dio nama iringan na anggaan na datu taruk lakbi ke di pariai pasake na puang matua. Ia mototo matuang kusuluk solanasang.
nakamaseki batik puang tapataranaki. Tak adai, tak panundoi, untandai siya umpatongan puang susi Daniel. Belanya tu kata anak tak natoro salah. Natiro tahu, kumaya tindek pia yate kina, ya tindek bati yate malabi, belana nataranak puang. Nakatu datu, lan ayat 20 apa? Atu ia to sendetongan mitu datu. Ana mesua kumala nariu tu Daniel diong melo oko. Diri mi tu Daniel diong melo oko. Namoy misa bangke na ta dia paran lako kalena. Belan na sande lako kapenombanna. Toma bulololong lako olo malabi na puang. Ta na dipakasiri lan katuan na. Ta na dipamadtuna lan katuan na. Pamairingan na ya tu katuan na napamatok ko tahu siya napakalaabi di olo na puang matua. Amin. Wah, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, yang mengingatkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, orang tua dan saudara, kita akan berdoa bersama. Bagi orang tua saudara yang rindu untuk kita doakan pada malam hari ini, silakan memberikan pokok doanya di kolom komentar atau hotline Solideo Rentepao 0822 1913. Sebelum kita berdoa, mari kita mendengar pujian Kidung Jemaat 332, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberinya rahmat tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Masalo na puang matua mangka motananung tu kada kaborok na to tumampata tu pianina sang pulo
misa aritu kada na tampian ito matuan na bati guru komi. Susidu kamo kita bati to masalo ki. Bati to katandan ki. Bati to di pamaindan ki. Diolo na puang matua. Ya mo to ya tu katuan tak kiangga lata penoloan. Lata palakuan pasake kama totoran kama lekean. Kiangga lata kure sumanga. Lante kapasambengan ta mabong ito temo. Naturu tu penanian. Kumaya tu mamasena puang tontong tapo parannu. Tapo matotok lan minto Allah katuanta. Ya mo to taanga itu mamasena puang. Tapo matotok Tas si palakuan kamarampasan si pangandoan. Di Allah malabi na puang to tumampata. Tamintingayo susi Daniel. Na palakuan ki kamarampasan susi datu. Ya tu puang mo penombai. Ya tu puang mo patohongan. Ya tu puang matombeng ko pangalu melona. Ya melolendokan ko. Dio may saki ramun kamapaadiran kamagasan katuan. Ya malataping karontoy umpalaku pasake na puang kamatotoran kamalekian dio na ba tu pira-pira siulu. Sangayo katulan agan kamalaman batangkale. Sangayo kamalambu pendeta semel tulak marasan mapapedampe yo mangkasa. Buang umpawata ki siulu. Ungkana naiki lembengki kamatotoran sa kamalekian. Sangayoka pandita mandan paratu yaduka mangkasa la tontong nakananay siya nakadutu puang untari mapak kamayan diomay temito malute siya to manarang to napasake puang tomatua bapak Daud pongsapan dio banua anak Deven di kamaylo banua pak dampian lo laki padada. Ibu Fibri di Kameyo Rumah Sakit Wahidin Mangkasa. Ibu Martina Lomak Kale. Bapak Jepri Lomak Kale. Ibu Yudit Lomak Kale. Anak Gafah Lomak Kale. Melvin di Kameyo Banua. Tomatua Bapak Filipus Patabang. Jo mamuju na Ibu Vero Lok Mengkendek. Ia matotu batu pira-pira tahun na puang lan kamalaman batang kale. Beden patutang disabu pantan si misa. Papuang untande untarui. Unisan itu mintu agan katuanta. Taparampoy tati mangkure sumanga dukai. Timi masena puang. Nasule maleke matoto teh anakta. Bati Eiffel Syafari. Nataranak buang te bati. Nasaladan tutumampata tindek taruk bulan. Susi Daniel. Taruk datu. Bati tolak abi. Di pakananna diadai untandai puang matua. Yatu kalumingkan na rombongan angklung Irene. Sola tim multimedia jemaat rantepao. Tumarasalan kalumingkan lako bontang. La dikure sumanga tu bano kabusungan dio bontang. Namale lako tu tim inde jemaat rantepao. Na lumingka salama na rondong mamasena puang matua na taranak panganta kaborok na tutumampata. Narampol ako bontang salama umpudim pakalabi puang matua solamintu kombongan dio bontang. Ta pasambaingan dukay nenek dari Delviani Meliana balik lan agan kamatuan na. Si sola temai tomatua lante kombongan inde rantepao. Siapa tu pira-pira dulu inan senga. Dak tapi nasani tu umuru na bengki puang. Moin na biasa miki lan agan katang pak belan. Nenek-nenek di kuah masaki ki. Apa tak na dipenasan itu katuanta. Tangnya mana ton tamangura, tangnya mana ton tamatoto, tangnya mana ton tamalapu. Entah kaya enggak di olona puang. Mintu agan katuanta kaya enggak nasang di olona. May komita masambayang. Puang ambek mamaselan kadatuan suruga. Puang tu tontong umpa kaborokkan. Puang tu mangkom papayan kuasa kamatotorami
natiro datu dio Persia Media. To na atu iya to. Tak na sanggang tu Daniel belana na patongan komi. Tak na sanggang tu Daniel belana sande mati olo malabi imi. Kamu tu puang makuasa, puang matoto, puang tontong medaranai. Usaladan mintu katuan na tomak patongan, tomeng kaula mati olo malabi imi. Katuang kiduka opuang matuami pasusi Daniel. Mitaranak mirini pala mikulambu taruno. Ang kituo marampa dote kulit na padang susi misa panampami. Ambek mamase ulendi kuasa kamatotoram kirampum pentingayoy komi. Umpentireke komilan kuasa mi kuasa kaboro. Kisorongan ni te batu pira-pira sangayo kaki. Batu pira-pira tomatuangki siunu uki opuang. Anak-anak ki puang tulan kamalaman batang kale. Den jolu mangkasa, den lo luma akale, den jolu mamuju, den tulalu banua pa adampian, den tu jolu banua opuang. Puang ambek mamase, memase kan ni opuang susimisa tomi pakaboro. Kamu lo lendokan marampai tu tomi jome kamalaman na. Launtara kan marampai tomi puang nasulema toto parannu. Belana kamu puang otok na mintu agan katuangki. Ambek mamase. Kiti mangkure sumanga duka den temi bati tumaleke marampak mo dio mesa kiramunna kure sumanga puang. Ki sorongan duka mati olo malabi imi te anak-anak te bati rombongan o puang tumarasa lumingka lan mete tondok umpempati bontang. Den te gau kaparanuan o puang matua dio bontang lan angkaran kombongammi. Laumpama datui opuang launtimang kure sumangai te banua kabusungan tu bendan marampak mo. La mirinding pala mikulambu taruno tu may bati taruk bulan kombongan tulan kalumingkan. Na rampo salama naria mamasemi na taranak pak kaboromi. Tomatuang ki opuang lalu aagan kamatuan na. Tangalana penasan ni temay umuru kalando mi pak kamasian. Mera katoran na biasa tang paabela. Biasa temisaki ramun dadilan katuan na tommi. Patay na lamenasan tommi dio na katuan mi pak kamasian. Bela nete mintu agan katuan kikiang gak nasang di olomi. Pasaki temisunu kito manguren de te kombongan. Tang me kataka, tang me kaboyo unang karan ni tepeng karangan susi te mabongi to temo. Tayo na latoro sala tu kamaratasan na. Tontong mi pasake. To mangura to da susi Daniel opuang matuay. Lami pamala abi mi pamaratu tu katuan na. Tendu kamo to temi taruk bulan ki opuang pantan simisa. Susi Daniel taruk datu bati tola abi. Di pataranaki kadami di pasaladan ni pasakemi. Marampa to da lingkana solanasang mau pa to da tengkake den angga mairi. Puang mak pakaboro. Kure sumanga puang tumintu mamasemi. Tari makan ni tema sambayang o puang. Paden pimani temi taummi. Tunala katanan si pulung lante kamenomban mabongi totemo. Tu pantan la mamali du kalau parampe tu agan katuan na. Mamali na ba atu kurian sumanga na. Kamu puang mak pakaboro. Untanding talinga mintu palakunna. Siapa ngando na mintu tomi pakaboro. Perangikan opuang. Puang ambek mamase. Tang sundun pimani na parampo tommi. Tangupu pimani na landolalan ni tomi pakaboro. Kamu puang toro makaritutu. Untan ning talinga mintu sarobudanna. Siya kurian sumanga na tommi tomi pakaboro. Tari makan puang perangi marampakan. Lansangan na puang ki puang Yesu.
Puang tumangkong pagari dosa kasalahan kisya mangko nadaikan masambayang susi tunakua. O ambe ki daw suruga. Kipalaku ana dipakalabi tu sangami. Ana patalo tu parentami. Ana dadi tu pak porayami lantelino susi daw suruga. Bengkan silasan nakikande allo iyate. Siapa de tu salah budangki. Susi kami pagari salana to kasalan lako kaliki. Siada meloran kandiroso sangadin narinding palakan. Tak narandan kan diata bulituk. Bela na kamu nampi parenta. Siya kapan, siya kamalakbiran. Saya lakona. Amin. Nah, Paeman, Freddy Balak Padang, Arfol Pabuaran, Simon Kuta, Delviana Meliana Balik, Rojas, Martina Sampai Kombang, Hendrik Lebang, Bertin Gasong, Asrin, ada Asrin, dan 91 orang yang masih setia di channel Solidio Rantepal. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di Solidio Rantepo Channel episode 5 November 2021 pukul 19.30. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari